Kako su se nazivali suprotstavljeni vojno-politički savezi, blokovi u Prvom svetskom ratu? Trojni pakt i sile Antante, antifašistička koalicija i centralne sile, Sveta alijansa i sile osovine, centralne sile i sile Antante. Tačan odgovor: centralne sile i sile Antante. Prvi svetski rat je bio najveći rat u dotadašnjoj ljudskoj istoriji. Dok nije počeo Drugi svetski rat, Prvi svetski rat je nosio naziv Veliki rat. Prvi svetski rat je počeo objavom rata Austro-Ugarske Srbije 28. jula 1914. a završio se kapitulacijom Nemačke 11. novembra 1918. godine. Za tih nešto malo više od 4 godine Prvi svetski rat je obuhvatio 36 zemalja sveta sa svih 5 kontinenata i u njemu će poginuti oko 20 miliona ljudi. Za svaku svađu, pa samim tim i za rat, potrebne su najmanje 2 strane. U Prvom svetskom ratu 2 strane koje su se svađale i nažalost ta svađa koštala života 20 miliona ljudi, bila su 2 suprotstavljena vojno-politička saveza. Na jednoj strani imamo savez koji se zove Antanta. Taj savez, kad se kaže to ime Antanta, to onako lepo, pompezno zvuči, ali inače reč Antanta na francuskom jeziku ne znači ništa drugo nego savez. Tako da kad kažemo savez Antanta, u stvari kažemo savez. No, naravno, ime Antanta je ušlo u široku upotrebu. Savez Antanta su osnovale 3 države, Velika Britanija, Francuska i Rusija. Savez Antanta nastao je početkom 20. veka, najpre kao posljedice međusobnog približavanja 2 viševekovna tradicionalna i zakleta neprijatelja, a to su bili Francuska i Velika Britanija. Francuska i Velika Britanija su morali da prekinu i zaborave svoje viševekovno neprijateljstvo kada se pojavila Nemačka. Nemačka se kao država na evropskoj i svetskoj sceni pojavljuje 1870. I kada Nemačka odmah postaje pretnja po njihove interese i po očuvanje evropskog i svetskog mira. Zbog toga Francuska i Velika Britanija sklapaju međusobni savez, a tom savezu se nešto kasnije pridružuje i carska Rusija. I te 3 zemlje bile su, da kažem, temelj, osnova nastanka saveza Antante. U Prvom svetskom ratu tom savezu će pristupiti još neke zemlje. Njima suprotstavljen savez zvao se Centralne sile. Savez Centralne sile osnovale su 3 države, to su bile Nemačka, Austro-Ugarska i Italija. Naziv Centralne sile dobile su zbog svog geografskog položaja, jer kad bi se posmatrala karta Evrope, Nemačka, Austro-Ugarska i Italija, sve 3 države se međusobno graniče i prosto cepaju Evropu na 2 dela, znači oni su u centru Evrope. Savez centralnih sila će, da kažem, isto tako će mu pristupiti neke druge zemlje u toku Prvog svjetskog rata, ali interesantno, na primjer, će biti i da vam kažem da je jedna od država koja je bila osnivač Saveza centralnih sila, Italija, tokom Prvog svjetskog rata promenila stranu. Italija je, znači, 1915. prešla na stranu Antante i ona će nastaviti završiti rat na strani Antante, a na strani centralnih sila, pored Nemačke i Austro-Ugarske, borit će se samo još 2 države, to će biti Bugarska i Turska. Na drugoj strani, na strani Antante, ukupno će se u Prvom svjetskom ratu boriti 32 države, znači, pored osnivača Francuske, Velike Britanije, Rusije, Italije koja je prešla njihovu stranu, tu će, znači, učestvovati još i Sjedinjene Američke Države, Japan, Belgija, ali naravno sa velikim uspehom i uz velike pobjede i velike zasluge za konačnu pobjedu Antante i Srbija. Tako da, znači, tačan odgovor na pitanje koja su 2 međusobno sukobljena saveza u Prvom svjetskom ratu glasi Antanta i centralne sile.